pese me ye bisa we de mada de lumba de busuafo so mo hwe video no mo video de bia mo say Apostle Dr. Amingo Mishaka so bo budem me ni omo kasa e wo ahomatenta no to say na mo ntina o kekesa omo ye nyese na fata e mada de lumba na ontimi nkodanje na home na omo so mo nyo mo peace enya sa dia me hu ni say asumdwe ebi mbe busuani Bible awe no kware for Apostle Dr. Amingo na mafa wa no person bi obi says me bi say assembly baako say that the lumba wonya ne baby kono ebusuani na ndi ni yie se ebusuani na ndi ni yie a na ya papa se ebusuani na ndi ni yie a twako mi se nifa so se ebusuani ni ndi ni yie so a twako mi sa beku so ba choshe ebusuani na ndi ni yie that the lumba ne wo fa se boy na awu nu omesie no ne maame eso san ya redo dende eya wu that the lumba na woni hu bi na wo pese wo from ko samanfra twako mi se nifa so senya wa twako mi sa beku so mpacho bi a hwe na ekono so na bi se e ko so ebusuani ntimi so yo tete kwan no mo di social media trend when you trend as no mo di agba be lumba be from nyina samanfra and ebusuani be hutare de no akoda ho empty okay nti omo sorry ye di nipa na ya de ye fa sika fan ye nti omo nje sika na chiri bi omo de ebi no social media ko omo de pay fans and na mo send sika say me ko eda de lumba tuma mo send sika say ye ko eda de lumba meeting e no so ni hwe ebusuani so de pe ko ebusuani pe ni no ma mo kenya mo so no mo mo ni da wo wada ni sama twenchen oba bo mo sa we say wo echi ni na me wu echi ni da kwa o trendy we say nkoti asase we so e go say nkoti trending more but nyama bi na anko I'm telling you you see when we are talking about blacks and as a Ghanaians blacks operate with black sense okay ni we are the consulting obetumi asay ade no ko no me na master to class 0 abusia sabe ye sambodo na na etwegu e woda de lumba ni wu ni sie no ho sensem ho ene na no ada nya junction ye V1 junction asem no e ka say abusia pe to park assign atwe abusia dia pa kodina port ni na ene celebration of life abusia pese wo mo ye na to park e trese wo map abusia sansemi atwetwe abobo akwa himfu na ho amaga manche ababonte abi make reactions so sendia abusia pe to park e ko kan ye say wate kwasa gamanche kwasa wo makwan e masa dwumadi no e maso no e na gamanche e trese won kan hwe enti sansem na etwebu wo monten so no lokwe bi anim in fact wo mokwa makwan sesa ebusuani pese wo mo ye bibisa wo betimi akọ na wo mo apakọ ebusuani asambe bom ya akọ ayem hye ene se da lumba ni nya baba akọ e ya redenden dia woda fuma sabre de wo pre ne nkwa eno ana Dr. Amingo e trese ehinta sembi e wo lumba ebusuani ma e wose wo mo hwe na wo mo kana so mo anhwa anka de a ene fosina fosuni be de kan ko ba ko yare da fo ebusuani ahwe ya wo mbesi ade hye wo ebusuani nyina ene mesa aka mesre so be kama edu na pa ba na fi e de yankomo no ahye so Samoa Papa, you are more from Baba, you have a coffee. This will do to number you get an ambiance. My main found money flash, you see. She said that the lumber talk for me, yeah. At the year months only who you said was champagne in common, you can could be a fire, a repertoire, a year or double you actually over the sun. I know. Young found quite young family by say this year that the lumber, a busiani for baby some back me, it be so company. It could be more hot. Port Gratin Junction, we try a mobile buyer court to say, Masai Alex Injunction, and send big green, because it's a what fast about and so out of for my sad green mammy, as seeing. Mammy, Minister say, feast that look at all for my DPC baby and neck, yet drew a celebration of life, a basu. Send and something another cardiac farm. Near minimum, a catcher, we are here for 99 with tea for the say. Omo koso na omo share life we na omo subscribe no mo for na me ye omo kese but ye de nyina ye nia ye bra penyi da de lumba omo ni na ndi ni yi ebusuafo eni na ndi ni yi ye wo otitiri bi wo so wo busu mu kekepo a eyo ni onyam hye se me hwe mu deep kra nkada da lumba enso ne mra so ye so do but nyema bi yese bibi kojeje papa wo se bibi ko papa wa enjeje keke na nyema bi na akọ ne se ni akọ na ama ne se enne aba ne se yesie no na yesie no kura na ehu se ma doso na mmeka kire na ebusuafo ne wiase afọ na nyani ni hufa dali numa ne so ma yire mu ho onyire ma bi yi a oba bobo mu nyina ba ko bi yakase obi afro obi samafra different issue altogether no nipa bi no ko kaka bi
waka say me could support you and I'm go support you e ti say nyame mra so na wa frɛ wo obi ntimi nje eduro bi enu ebeje Okay. sa na no tete enti ebusua for this is the time e wo so omo do mo na si ye Okay. no mun jan kasa ebi omo de ji fans and also omo de ji fame e wo social media. This is not about social media fame. This is about life and death. Nti that the number wu as say that the number wu na eti so wo so mo si ebusua ni nyina na David da nti wo so ebusua no mo sorry no mun jan man so no wo create bi to ebusua ni mo dey go for problem aba omo so no mo fa ni ma fa tutu akwan yie na ma peace e renu ebusua nya sa dia e be ha adwen ebusua ni Mama, yeah, she was said that the lumber busia, any that the lumber ending. yeah Maybe say a quine dance because I was happening to pack abroad that lumber to Pemuno. What rest said, net crowd, their catan and Nimuno. Near that the lumber tias were kind, yes, free one woman fine. It's in a wish you are woman here at the amano. It is a Wokasa Busiano, any that the lumber ending year, a quine dance. medasi me tiese am afuma ho ofen me am etuwe makama asem ato da say bi as nyame ya na nyame frɛ me na me mdo so nyame frɛ me e bi e wodi omo yama me e no ye different issue nti eno no different person bi awo outside bi awuti ma betem meti side no nti e bi na da lumba o kan sa akyerɛ ne nua na ampa na ne wofa na ampa no no so odi ose ayo yo ba se on kan sa nkyerɛ na no omo so no ma yesa e bi omo ni nti omo yesa Okay. eno nkoda nkyerɛ no so omo ni di ni yia because ono ankasa man ne tias no e won say de bia na oka na oni nim tuo who study ni nim tuo mo o say efie eden say bebre won nim tuo that means he knew very well say that bia me fe na mechi be yesi Okay. no ni Okay. Sani woni ya sani busuane fault. E bia na e dade lumba ne shebre mu se oba asase so no wo pa. Yesi wo na chi sa ne besinti no do ye ode bo no. me da so e no dey say obi a oyo odefo na wo so wetutu emi na de na ko shemu ye da obepi Okay. sa na ne de na ko wo say wo wu echi ni na ewu echi ni na kwa o trendy e kire wo say nkoti asase we so e wo say nkoti trending more but nyama bi na anko I'm telling you. You see, when we are talking about blacks and I said Ghanaians, blacks operate with black sense. Okay. Me we be consulting obetumi ase ade no no me na master to class 0. E ti dani no ebusua for na dim ye wo kwa bebre so because omo ni di ye adenti na time o mu ebusua ni bi ni fie ho. Okay. Me ba cho wo ti be ase because if there should be ebusua ni bi another relative bi wo ebusua ni mu at that particular time or dey yire odogboni ni wo ona as nyomukana the son or the brother or the uncle would have know exactly what is happening at the fiena that the lumba wu say say na akoye here say yes we kunu yes we say which we mean say no kodo say no kodo obi akaka bi keke but say ko oni ebusuani bi e na wo fie wa nka bibi be koso ko no say me wo fa yi bibi ye no won dem ma me nkɔhwɛ me bra bibi ye no won dem ma me nkɔhwɛ but ankoba ne sa that means there's something wrong. That lumba tias no wo yo bi a o pia bonten onye obi a waka ne nsem wo media ne so ne ade empo Ghana ha se obi kwan na lumba nya asem a ebe ye hadi se wo bete se ono akasa ba bonten na obe yi nsem na ne pempi ya na ne nsem nyina no wo de ye enwum ebe beto mo nse so wo yare after se no hoto no kaka no obvious bi e ba mo nse so ko no kwa kasa kire se wo no wo hyedem ebi wo kwa ye ba se ba behwe na ye se wo tu kwan na so no hyedem eti no dress enye se ebi abusuafo no na ampese wo mo beko ne mo dat lumba na kasa ti ase no o pese o ne abusua ne benya bibe wo no ne oba no ne mete no ene ne mape Me da se ma ho fe na etie ne say e wo se ne abusua na obetena okay you will be exposed to them and you wo se ne abusua na obetena you will close your doors for them okay because me study bibi o papa no hu say e yampa na wo ka ne social media no pe nsem yiye ne se wi aso pe mu nsem bi ya no kra wa asem kwati mi kotoboni nti niema bebre ha you need to just go silent we din enu ano no be bi ade asem ne so kunim ana ade kode ne so kunim enti so choose the life saa me mi nka se wa ye boni onye boni but niemi ka ne se e wo se nke bushani bi wo fio me fi ametimi me bushani wa ha me ba wa ha me adopted son wa nti me nim se bi no adopted son kwa de ye me na nya me bushani no wa ha no ana me ba no be ka se daddy me person say be ma me nim so oti ase a ana so obi kure be ye mboni be me ba no be able to react immediately okay but enkoye sa na ekoye ebi abonto sini no wo wa obetuma ka se enfa no na ebesi bi ensi ma me wo dress bibi wo se busua no eye ni ade ma me abusia se wa wo dobu ni abusia pe ni ti pa kwa ni se wo ye asori elder e wo the Church of Pentecost enti se na wo ye so so ni pe ya wo kai wo se wo dress e bia to pack
na sorry na wo ko na so for wo mu hu ade ma me akosia se wo do boni asofo a wo mo ben wo mu no wo mu hu hwen kan kire mo ana se na wo kire me da se me etie ne se ohu Daddy Lumba ne chi na waja no me say me gusu jina sa ho na me say wo say busua for ne ti me sorry eye niam bi ntimi amfa niam bi antoto akwan mu yi a ebe ha adwen pa wa busua ni because Daddy Lumba no ono oye big legend nyame adom se nyame na afre no no okwa na yare na abọ na to no okwa na se binu nsa wo mu ampa pa de a e wo so mo ye ho akwan yes ade obebo mu nyina de omukọ asamado no ne o makokodi nsem e wo asamado nsam afre wo so mu nima me ka che wiase nyina wiase afa na nyina se nsam afre wo se obi tofom na anche no obi su se tofom no obi su se tofom a na enye yare bi na wo ebuhwani mu a na ye wo na ebokọ ekode wo so mu hu se wo so ebusuane sori waka no mu hu se wo so mu sisi niam bia no kwa se ebusua penny to park o se ebusua penny ho na asori okore de minim so okwa asori but enya asofo ni nyina na ye ade wo sunsun niam ho ye wo sofo bi wo a ono ye ade wo pray for me bebo pe ye wo sofo bi wo a o ye ade wo daiso trase ye wo sofo bi wo ye ade wo akwankyerem ye wo sofo bi wo ono o ye ade wo spiritual readings obetime read bi dia choba o hu solution no ebe so wo nti bia owu na omunya na wo ba na ewu na okono e wo so mutibi di nyama bitutu ye nya se e ba de se o ma so fudie no ko mu ni papa because o mo nka no ko yenche nko fo no enye se si de na obi wu na afa na ewu echi na trouble kwa e wo so mo ne kwa ma ne da ni pe bi ewu e wo so wo kwada wu Daddy Lumba nai on na ba da wada na na mu ye wada ni sama twenchen oba bo mo sa ntube wu se apart from say bia se ni nua ba akokra yare o me wafa the same person no yare no ne ba be ma akọ owu ama e wosie dada after Daddy Lumba wu ye na wusie na ya chena sa particular boy no e ko ye until the same person so ne ma me eso yare sesia enti mi ni wo kase mi yeko me san ye bisa person yase fo no wu se e ye Daddy Lumba de gusu di n'ejuma nti wo se bushare so no mo ye o ma kwan yes ade a e be home e wo bushare ni yeah ene se na wakofa se obeye bisa betu e me ye bisa mo ene boya ni enya bisa ni e me ye bisa e de pote pa na ekoso wo bushare ni meti sadre wo fa ase ewu ni abada fo me ye bisa chese wo se bushare ni na me ka no kwetoro na akire omo so ma sorry an ka na ma bi afa nku akwan mu a e be ha adwe wo bushare ni Ghana ha ye nyere de se e beti bidie se from bushare mu se bi ikoso ye pese ye hu se peace area ni nti omo mbombo dia na mo fa niam because mpanyifo wo mpanyifo wo bushare ni nti e wo so mutimi sorry de niam ku akwan mu e bia na o mada omo sorry because ne ekono me hu ni se enko ni yes ade ba akwa na me pese de bebisa wo ha ne se Bible na me bebisa we Bible trust from Genesis to Revelation bia na wo e na ma ye me niam ne me nyanko ma de eguso e na me de ye ebisa iti mi di we ye ebisa ma ni pa bebiri me wo kwa me fa so different ways to ye ebisa e na me wo physical operating me use the spirit of discernment e they are operating actually pam and no na enne so many Christians are lacking it they no discernment in adwuma enti ade bia na obi ekire onim fa na ebe end well no obi ekire ba ade bia we no wasase we so e wo se wutimi hu sad na ebe boa wa na wankasa wususu wo se kata kire wo wo ho na wu se bi wa ba na wo boro nyama nko yie wo de tera na awai wo ri bi enye yie wo to ayeto wo wala na be manager wo wo yesi ayese ya e wo se wo se ye bisa e wo se wo ko ebisa bibia si obi so wonti ase wo se wo ye ebisa wo se wo nye nti asa na esi ba Ghana ha no nkofo lebre edi se ebi am ye Kristo ni Christian de we nka chese na so ba tese na Kristo so mu ni na de na omoye enti se na Kristo so ala be ka ho a na wo sum Kristo ko wo to hu se wo firi fie bi mu firi so wona mane ne na mamre omoye wo ye no obetima ko wani mo se me ba bie ama wa mo se wo se ahoto abem mi pese mi ye ebisa we de Daddy Lumba de busuafo so mo hwe bibia no mo hu video de bia mo hu se Apostle Dr. Ningo Mishaka so budubudem me ni omo kasa e wo ahomatenta no to say na mo ntina wo kekesa omo ye nyese na fata e Daddy Lumba na ontimi nkodanje na home na omo so mo nyo mo peace enya sa dia me hu ni se asumdwe ebi mbe busuani Bible awo ye no kware for Apostle Dr. Ningo na mafa wa no person bi no bi says me bi se wa asem bi ba ko say Daddy Lumba a wonya ne baby kom ebusuani na bi ni yie se bushani na ndi ni yie a na ya papa se bushani na ndi ni yie a twako mi se nifa so se bushani ni ndi ni yie so a twako mi se beku so ba choshe e bushani na ndi ni yie enu ye one that means who say no dey can be tell say
Nini gidi wo mu se ebusua no bibi wo ho a omunfa nya ne yie ma papa no nti eba ne se ne susu no obetata omo saa okay ma me say ansem bi say asem ba daddy lumba ne wo fa se boy na awu no omo sie no ne ma me eso san ya de dende eya wu daddy lumba na unim hu bi na wo pese wo from ko samanfra twako me se ni fa so senya wa twako me se be kumoso mpa cho bi a hwe na ekono so that means mama ni yare no who say me diga ka say we say bushare na omo no mo kenti omo no mo ye nyama bi yi enye sadia o mefa efunu tua we bushare ni okay e go so mo sorry okay yes mame sign boy yes when it was about so ba na meja paye yaba sign boy that's yen sanye bisa yen sanye sisu bi yen sanye bisa se aso abusua no mo ne bi yi anaso no ne ni let us say Bible awe no kware for me ne wo ye adwuma efre bebre me pese me bisa ade ba ku bi don hwire me pemu no bani me say daddy lumba wanya ne baby called the legend of Ghana friend daddy lumba wanya ne baby ko se me busua for enemy bi ni yi a twako me sa benkumoso so mo ne me ndi ni yi ana wakọ ensamanpomu a twako me sa nifa so wo se manu kwesi e na okọ da tell we say ebushani na ndi ni there's something wrong with ebushano nti we say ebushafo no omu jai no omu ye social we ye fantani o ye danger na da ho no omu di agro na wo ye pepe for say obi wu a ye sori hwehwe ekire ewuo ne tie hu die ntie ku nipa na esi hu kwan enti na so bi sori a si ye ka so bi ye malama ye sofo obi ye malama o ye sofo nti sesi a me ye be femi se ye femi muslim ye be femi malama me ye oba yes enti se Kristo mu no ya femi ebi a lady apostle ebi a lady reverend mpacho ta say enti se abetima bibi se e koso ebushani ntimi so nso ekire kwan no mo dey social media trend when you trend as no mo dey agba be lu mo be from nyina sama frɛ e ebushani be utare na dede no akoda ho empty nti o mo sorry ye di nipa na ya ade ye fa sika fan ye nti o mo nje sika na kiri bi o mo dey ebi mu social media ko mo dey pay fans e na mo sell sika say ye ko da de lumba tuma mo sell sika say ye ko da de lumba meeting e no so ni hwe ebushani so de peko ebushani penyi no mo Kenya mo so no mo mo ni da ho no mo nje aiso mo dia aiso concept bi no mo ye because me ntimi hu say asofo no mo ko mo na asofo ne nka ne ko ne kire mo me ntimi hu ne yakoso sabe yen san hwe ni aba na oda fom yen san bisa e bia na ye ka asem dia cheda de number say wo no na aba na wabebo na hwe obi kwa ni mo hwe enti say bisa bible ma me ye hu say wo no na bebo ni nyana to fom na say ono Bible a wo ye no kware for me pese me bisa wasem back na me hiu mu no kwa na me hia do kwa tru do eye daddy lumba na wabebo ni nia no ato ni nia ba no ato so yare a twako misa ni faso se ni nia ba no so no yare ne yare a twako misa benkum so clear ntina wo so sorry ono in particular wo so sorry no so apostle Dr. Mingo be chira kwan na me man commanding oil na commanding oil o fa ye ne ma bebre ni fa sere ma no oh yes e was yes sere e ma no because me hu se let me lumbe busha na I say agro e ya be bi ni mani so owuo ye fa nya agro asem owuo e ya de ba ko wu a wo watse ahye asan enti mo ntina ho emfa nye social media tell say obi o mo yes o no o mo so de waka no mo ye Ghana ha ye we before ha ye we di hunu for ha mo ka wasa no mo di wasa mani mo waka so ni beje obi to say apostle doctor o mo make be call Liberia 3 years ago Liberians respect Ghana pastors the most I'm telling you Maura Nigeria Nigeria about 4 years ago na Nigeria omunye who we Ghana minister of no be rock no say obie look at the population in Nigeria but the people were rushing me and Nigeria social even in the whole world Nigeria is one of the most the one of the biggest African country omunye Christians but immediately they saw me omunye say we any free Ghana or Ghana minister of ba and penifo even police commander or one Lagos state to be bisa otunuka the home ada okache me bisa the question me say but you have men of God in this okache say Ghanaian pastors are the most reliable people and to almost only waka na want na fa ko almost sorry because on say Ghana han me ka de bia no say me ka on say ade kitawa who be free say wo dia na enye if you to you na wrong say wo dia na papa and to almost sorry ma no say let me be ya ba no wo me
na enye medini akwanchego wo fo nwa kwa nyasa enye ma be koboni ewo kanipa da sene sa pepe se yeti ase da se wo obi abi enti ede soronko na se wa ma de hu ana se de soronko na sa kwanche no wa anya ibesi because ewo kanipa da sene hu de ede ase obi abi me da se ende yampa ede ya nipa nyina be wu asase wesu obi no obekire bo but ye tie ne se wo mre so ye na wu a e ha adwen okay inti no ma me mre so ye so obewu inti e wo so otimi sori waka no kenya no ho no hwehwe ne kira kwan anase omudi niam gu akwan ma no enye sa da ni nua no betimi afa na akọ okay ni nua no betimi afa na akọ in the sense say wotimi afa ne bakọ maka we one of the radio stations at TV say watimi afa ne bakọ a de me mo nka say yare na ye boy no na say busha no bofo ebire wo ho ada na wan bofo obi anko e na no particular one no fa na ko e no nko da nchen yare de wo ho say yare di adi mu ne ka say be fa wa akọ ba no wu obi betimi abo wa yare samu no o de yare sa tumi e de ye go ma wa yare sa tumi betimi abo ewura wu but in this case no who say nipa no aye say prekope no o de nipa no ko nti e tell say e yan samanfre so wa ma o ma sorry anye bibi an father the number 1 ebe ha ni nua no mu nyina ebe home especially wo mo nim owo no hu bibia obe pick up one after the other obe pick up he no obi betimi aya best officer issue because ono no o pick wa is so person no ko di asem nti no o ma wo nyare nda wan che from obe fe on gentleman because of penitent because of person because we say we say I want your black witch na or white witch obi betimi de me de etimi protect you okay ama wo ntimi nko on time okay but so almost every day omo de so ntema ebe bo nyesa dia obe bo omo nyina baako de ma o chomo sorry ese busana sorry e wo so omo sorry ma ho fe because we say ohun ye woni pe bi wo say bia na fa ne say oye bema na say okoware na ne yiri wu a ana say oye oba na okoware na ne yiri wu a ebi ana first one ni kunu wu a ebi ana first one obi eburu say normal okay example like ebi a oye oba oni pa ne ye oba wa okoware bema ni kunu na ewu obi eburu say normal because e first time but also re bisa oku ebisa yem pepe for ye ebisa pa oku ebisa ne be choose ade be continue anase continue minim so ati ase a nti say ya be continue etimi kire wo sare ka ye ho akwan ma wo e stop service me massa na ye den si but to say wo tie mi ya and at the same time say want me anya sad on time a ubo so oba na ni kunewu no obesa ko wale oba ma fufu bi be ma so obesa wu bio oh yes osa ko wale bio ma ni pe be se wu bio oyo oba na statistics ade ni sia oba wale remember 3 times no mu nyina wu a oba na le yie bi no ma me ba wo se wo be wo ho ware a yeah yeah me do ho ware na ni yere fi yeah first one dey be fa say e normal yeah but say etwa so a enye normal yeah na the say ne wo ken say first one e normal na say etwa so na enye normal na obi wo ho no mo a ono no ba asase so no ne shebre no mu so bia obeware ani kudu wa no obeware ani yiri wa na o say eye ye fa the sister na do no sasa etimi yesa we busheni nti mo say enye busheni na but that particular person no sad ni bi ni so ebi wo ho a eye act of occultism omo breakthrough no minim say what me make na say ye obi wo ho association bi mu okay oye bibi enti adina mama na ase say wo in particular no wo be ware mema dey for no mu nyino mema ni wu bia e na wo be nya wo fa hodi enti say say obema no so oba no say ni kunu first one we ye born eyi asin so one na bibi a ye ka no no e no sa no oba no ntimi di say scan wo ni be kwa to be bia wo ye wa mamre no wo okay nti e won channels wo hono mo sa na say ye bema so na wo ware oba no wu wo ware first one wu wo ware second one wu wo ware third one wu a boss so ma woni da men fa say e normal ye normal e ya bia wo di ago a e be scatter wo entire life and I say why you don't want yes akwanche ni ye because you one man ye and no ye ya ye dey before na ye who ye before who do who be say before who think basa gathering because who timi perform more and know your high rank of something in direction na ye okay it is when your capacity does not reach that level who timi ba ho bi won ko mo frɛ wo I say be ya bo bi duana nipa ni ba be ana ya yi obi susu fi ni mu si obi yi obi susu fi ni mu otimi tia wo susu nke o tani pe bi na ma na wo susu na e ka wo
nti se nipa na wo emu no otimi tie usunsun so nti se wo free up the next area na nipa I don't know me who we na me machine sa I don't know who we na my sa the shoes moving okay you will cry ye and you be ya ye fa omo ye je omudi ye wonji nipa ni don't nipa because in the course of fixing back your spirit now and as a so now obetimi ada no wuti abesi wo na ase no de wo na ase akose wuti automatically be say wu mini what yes nti no ye wo channels amode yes sa na mani na nti wanti mi an yes sa de na emboa sana obi a oye bema owari oba na oba na ewu owari bema na ewu eno so wona amamre oho aye ment no nka say normal ye normal e ba na say ye normal bio nti o so no we da ho na wo fa appoint serious obi o on pesusun say and maminka vi so ma ho fe what will we ask we at no spirituality e real na mo bi adada okay obi a wo asase we so fifie di mu fie bia so kita tumi ni bo fie no ho ban e bo nkola we fie no ho ban enti wa anyi no ho anya wo nyama di yie na nyama di koto te obetuma ka se be fo bi na so ne be fo bi na ye e fie amamre keka wo nya na ye wo sa okay o yi anu obo se obenya peace ye wo bi ho timi ya no be ka sa se e ye wo yare so contact apostle Dr. Amingo beti na cha na bia obefa akura keke no asel so no de bidia tu no de bomb pa ye wo di so fie yare na be ko ai do an ko hospital bi di pe ni obo on Jesus some be is a when Jesus some be the one some are different but so when they say we have people like that also in the society omo nji shindi omo so mo san ko fo so wo omo on nji ndi pose pastor bomb ya be yeduma e na on nji ndi spiritual person be on nji bi andi omo so wo san ko fo no they are untouchable o touch na touch because on already ko no nji ndi but omo nji ndi no and they have started doing the spiritual thing now you need to continue you don't need to stop and we say we more be na wo focus on free say your spirit is weak about it. You need to activate your spirit back. Now, who's at now? You never be say they are the commanding oil. Okay. And you're very powerful. There were spiritual soaps. I bet you use you. And you're getting. I bet you have Pamo says some be in your manema basa be a do now. You don't free. You told I didn't want to be a letter. Or you had no autumn or cotton I didn't know quiet talk. This one says can be as son of a better. And you're wrong. Or you ought to have change to Cotigana. Because the dear no man. No, never be this is almost spiritual. Okay. Who take his spirituality serious, then you can make it. Okay. Mammy, the common is and Miss Winnie and Frank. Never I say, yet to say, a fancy me, I walk as a war warrior and you can one and you. Yeah, and yet, and say, or Bebo or power rear back on a beman nephew, not beman nephew. Yes, I just say Usimuka. Is a Mukane 1, 2, 3. Yeah, it's a just Usimuka. It is a man in you know one as a man in you know. I just about saying you come a man young son. Our son at Apia, the Hoberton as we decided not with him. If you requires a just so be so, it's near a kind of man and 9 any people want a bravo man son as I did with more with him. A band of sinners will be fast in one. Ya council was at this with Simukano, and yes, I know what's a corner, and I did no one if any bits in Yaya, saying you know not to bits in the sea and no point and maybe. And then I may be guy said, the chair were tear for no more shame than I say. And one more point was in a deep realms. Okay. And some are physical, I was a different riding when you release. And yes, idea ever have been. Because then I can say the Simuke. So Muko Simuke will only pass still now that's who faces that problem and not anything. And was so team you walk one point in the deep. And then it's only to say Apostle Dr. Amingo. Now my child Sapino. Because oh yes, I didn't be the one that's over you. Who clear say I did not stop it. You feel it within your spirit. Who say I don't know. I do it. It's so be up direction will be. Near Yama will be now. What's so the people direction will be the and now so work office before interview. No interview go for 20 as an interview. Who people who himself will found because we spirit communicate with you. So who say we soon cassette I don't know afa. But what I say it is sound and not thing. But no what is happening there is a very tough situation. Because and you the so better say wo train ama member me say ni was na go smoke ya na ma okay e was nipa who worry na member ni wu ye na obe so that show echi da kwan say ya kwan chebi na me ya no we can hear dey stop sad until someone the second person about the appear because the first one na enkola no na kan dey natural e dey na me ke we ni wonkola we nipa no wonkola kwan no be ka dey natural but more than nipa bi a wo hwe mo bi ase afa na no ma be hwe me was spiritual powder so spiritual powder we dey enso ashes spiritual ashes any of the perfumes, nyama different in the and you're very powerful. Be a also idea and go ye, Otto iron talk, will you be a ye? Why you prepare the wood do what general, but would do what guy and obey be a make come for years to Christ and more said, she won't for Ben. Maybe be a would be a vampire,
man pai bontimi nefa susu no fa ka wa bra bom wo so beku wani wa bra bom eno ni very powerful me wo edure wo ha ma mema omusisi ni ye omuya emema omukoti mu owu emema omu de tara na awai omu bi enyi o ma koto drums obi na ebo drum ni emwa wo da beji eduro na use ma meteke wan ka se wani beji ama na broso Mama, I can't be a trade one. Near the one that catch yourself for that, I say, or Munchi pay Jesus Christ. The view of a motion. The person on one Casasi, that's also maybe a dance. It's 1 or 2 hours face will be beyond cost will be a seno. Conacope Lamley. Nepecra. Nepes, who said, my offer, a big bump, a woman send a bump by you. Maybe they be empire one apine. Okay. Ya bo be Diana with an air one apine. Yes, so be a corner who come there. Akono e was so da ayaya na tete wadi atu enu na chesa ade na mo ye na yi before be say no be kan akoko ni isu anu ana so ni isu be gu fom abon pai wa sase na mo gina so no anse na wo de nsa asre eti pai boko wona akwan eti se wo hwe me e wo tuma TV so a na wo share video like video wa me nka se honkwa na odo wo me kire wa kwan chese koye na wo so explore ko ni kono koto lamle keke na pensu lamle ya drink na pay so keke na fa bon ka na fa bu so fa dware na fa bi de keke fa tum se o pese free ne shankom to aba so o pese free ne o sika se megina na wo ye bebe yi na afefo wani fa hwa ade de bia no pa fa so fa go glass transparent ayi na fa wo wani na bon paye na hwe na ebesi me dey a free of charge Mama, ya say for so that was by abusia aha na brema akwan me dey ko mo twetwe ni na esie ne Dr. Amimbo na edi enkomo no. Let's also with our comments, our comment section for all the social media handles. No, too much GH. Oh, subscribe, like, and watch. Now, for social media, should be at the dark code, your essential.